السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتتابعوا تتخيلنا أرانت نكون من عبد ديم جرا عبد سما عبد سن يسبير ديم جرا يشو من جراتي ولا بينو من يسد ديم جرا وان تسجونو أركب تسني أنا خالتي أكرمي ولين جرا تاكستين فانتوران اسمنجا كنا سينا من ساتو بناجرا سينا بس جلس مكانك اجلس اجلس ما ديك داي جاب سيرك حركم خسدي عاد كاين نسرين دو نركب فرادات وي درارك خسدا درارك خسدي اجلس ولا نسكين سنين ولا نسكينه بوغا مدرك مال بيدنزل ايه زارو تاني ابو دنيا بيرتاي اي تنهودي جانا كتنا درا باس رارنا أركيف نجرا خبر أبو قبان تايني ده يجاب سنجيبه إيزار درو أكان كاليس درجة سنة قرتني أكان أنا إيزار تنزين أبو إيدان توين أمني أبو حركة خسرة حركة جاب سكيني في رايس نكمل حركة خسرة درو أي حركة خسرة مين دبّت ده أر أرتخيجا أرجعت وان كلا. يلا بدأ تازا. إيزار بعدين إيزار أجيب إيزار بعدين. ما أدري تاو أنا كم تزعل. ويك أرتشسا وين راح برد مولها. كديس. أسبوع بقى أسبوع ستين ده بيسافر بعده. أنا ما أدري أجر بودي جامد ولا كذا أبو خط أما نما نتفا أوريا وي لا كجس لا كنا لا أنا لا أنا كاميرا مرسي أنا ما تود أما استفيد كتنا من الرجال سيسة أنا في خالي أكرم تروني لا بكني جسوا أنا كاميرا مري نديسا أورا بساجي صوتي أكسنا قولي سلا نجان تيسا أرجع ست كاتيو أرجع بحاسي ini mana tuh sa? لا وين قرتني كني تيجي سلا إيروني كجموني دوي جه سلا لمن أسيت تاسيس بكرة مسمى ini saya itu warri agar teni esum ini deh أبو كنا أما هارفني وأقول إني في خلا إيروم ما كبانن هارفني وأقول إني لا أما دي سيام أما أنا كم نقول بيها كنا يا بيها والله itu dia bisa nama lalu nih لا دي سيام ما خلاص تاني رايو تيجي كهاني تنوتين تكون أخذ karena waktu kalau gua tuh jelas berbeda sila aku angkat ikat diri warri ini jala fi gusun gab duri esum kini jadi akasih tihit ana nazabatu resun haradu fa fi wa akaba kana tu ana furjinis bane jirra kuno mana kasih capsine bane sana man tana garte min telefona kanya fulu la fakasti mana sani fatashni telefona kanya kuran nemale amma tana kadu wa biran ruhani way fulani bani wan gurdo fa dura talabatan isi kana khalas isi amma barhangan mar hay diranu ko bay sawi jirana matti de ma bar nama aw khasa me itingurari ni waga kana amma kana gabe isuti iramur mor makan murra abli ma iramur yu irra irra gabaf sini bradi amna kan age ne kasiti dunya durna gabe awatana sirti tidibi jalla tere gujasin berbe bulan dib sangartemi tidibi jalla sirti la jirena tadde sadisi amma khalas tawfiti fu daba me baran sila kan on detin di to khair بيهاد المورك تملا بيهاد دفتي جرت تملا ما دو هرت وي يا ابو غران رانت نقبناي خالا مي غران نفيجر اكتي سي رادلغو ابدي اسمها بيرا لا تقول ساي سدرت غرغبا راسا اي لا تي درتني دا انا من دينه كترف يرفع مكم ايش دنت سات الرباسنا كان اما دو يوني غبيتي سو جمو مسلاكم نتي دفني جر نمنا كتساونو يا نو ورولان دفا ما يا من هذا كون بين لا يا نما ندفا نما ندفا با بنا ندفع أوريا بكتان كنا نسوري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوتو تافي خلطو فتحينا رفني دتاني زرا ويانا مقطو خبرني زرا يعني هدا زراي وانا من هدا زراكم فيديو نماتو كانوا إنسان تهركان كم نوي أيوة هاركنوا ده أكم قدو سندين خالص سلام تاجا فردو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوجمتو عليكم ورحمة الله وبركاته. كوجمتو تافي خردفتو تا أرجيتو arra china la urjitu biratti argamna jechuudha guyyaa lama booda moo guyyaa sadi booda bannee jechuudha har'a deebinee dhufneetiin jirra maaliin deebitan jechuun keessan hin oolamu lubbuma teenya isiniif hin dhufne silaa namni lubbuun hin jirre ka asirratti hin mul'atu alhamdulillah jiraanne dhufne akramoo salaamtaan gaafate salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh hordoftoota fi kabajamtoota keenya egaa akkanaa urjii deebinee dhufne maaliin dhufne hordoftoota keenya
يعني أما أنت أنا جمشت كان دعام جرنا تبادو سني فتشباب سني يعني إسينس أكنا ما قرتي منو تي هوري أكا هورينو يعني هورينا فانو هورينو أفان بيني فونتي جامله أكا هورينو لالتي إسين mana nu diste mana tulanu chupte isan bar duruma wi horumu mo isani de barna ma hidani dak na mar yani si horin sete mo mal nutin ku barna ma jechu akkana takkatina ma yaadu tanana mo mana nu diste khate jolle si frote bakke to khate su tatina seni qajeli ti dubba do asira getu video kesan sida geti ti isin dala ka de ti itti me sirran kuno likki wari amma tar video ista kallete isin gadiste arketin zira yani kam jette yoni fi urjet ne la bat mana yakasi chapstani khanis chapstani khayna sira qollo badde demes khanis ni chupes chapstani khanis sira qollo badde demes chapstani mana fi fatashtani ma jette nu toni sir jalafunis jirtu wali sin futani um beeku yattimi nu toni sir afunis jir takka jechu telefona khayni furanne bakke sira walte basne furanne demne mimre nu telefonu barbadu fi silai so burfa aywa mana si chapsine afan bersoni chapsine wa khayni wani sira walte dem telefona khayni furanne dem lupu tenas ba aywa ni bannan tana mana si tu jechu sadata kamene chapsine mi khanis chapsine telefona khayni furanne dem sun iruma mere musadumma ani ka guyya mara isima sirra dala guyya mara isima si azaba guyya mara isima si amma kana asbo da garan gatwan ma tana dala guda tai si dar ko dala yo dala ka tiyati ani dan dau ko yetu ta nama prati bin aka jolata aka ufi ke na ra dala gudan den aka mabdi gargara aka mabdi dire birarum ne khan kana darani dunya guda ta ani ufi aka kiyati an ufi kiya yo irra ka bala jette dunya yu yechu yo ufi ke ti irra ka bala jette irra ka bala du nusichira jenna gama kama ni yechu yo singa irra ka bala satara la ma bartara irra ka bala tundan da yo yette mo no turra ka bala tara la ma dar medira no birajra wanta kan feten medira isin ta dala timi harkana kan cabanu nut seera biyyaan bultu keessa biyya seeraan bultu keessa jirraami isii akkanan tun seerumatti finnee mootummaan irraa kafalanne yoo ati irraa kafalatu yookaan nuti amma seerumaan agarteemi yoo humnaan irraa baafachuu hin danda'u jette seeraan irraa baafadhu yoo ammootu seera ittiin geessu anu hin gayaa fi anu irraa kafalachuu hin danda'u jette isiin seeraan na barbaadde akkuma isiin seeraan seera sittiin fitiin sana agarteemi wanni isiin seeratti fidduuf hin jiru humnumaan qabii irraa baafadhu akkasin nagosan caalaa godhee yookaan yoo ni fitti mul'annellee namaa hin akkas tirra amma rabbi har'as keessaa si baaseemi har'aseemi hidhaa san hunda keessaa nu baasee beeka anaan sinne baanee jirra amma akkaatama isii irraa kafalattuun akkaatama isii irraa kafalattuun qofa barbaadadhu ati barammaan tana akka nama akkas ta'etuun fakkaatu irraanfatte siin duruma isa irraa deemi inni dhiisi godhuu san sirrii godhe osoo inni gaafsan akkasitti nurratti dhiisee inni gagabba'uu baatu taate har'a nutuun baanu akka isaan bayanii deemanuyyuu akka isaan bayanii hadiiqaa deemanuyyuu namni badhe argee nuuf hime isa dhufee nutti himuu isaa sun galata qaba jechuudha har'a osoo inni gaafsan akkas ta'e akkasitti nurratti dabartee achi keessa ba'uu baate nu hundi kennaa wallahi nuti zinbetti baata nun jirtu bara achumatti isin guraaran achi keessatti osoo hundi kennaa jiraanne nu gubanii akka nu godhanii harkeen isaanii adiiqa quta dhageenyaan dhufee manaa fi isaan cufa waliin bukkaase akkasitti isinis seenee isin baasee xiyyaa irraa dilayne malee sila akka itti gabbaatu nun qabda mana sanii. Akkaataa isaan mana isaan nu godhan. Nama jechuun akka namni nu garee galu tulaa cabsinee mana keessa deemnee telefoona keenyaa gaduuti fattashinee keessaa telefoona baafannu. Sila agartee meeti nama nurraa eeguu baatte nutis namaan nu dhufeenna yeroo telefoona akkasitti qalbii takkaan fattashinee keessaa. Ambar waan nama biraa dabalatanii isin dhufu waan na fakkaate ho'i. Hadiigaa sanuu khayrii hin daine isaan. Rabbi nu baasuu kachi dhaqanii dhiisi baga dhaqaniiti. Osoo isaan silaa dhaquu baatanii isaan sammuu isaanii keessa nama biraa dabalatanii isin dhufuu barbaadan isaan beeytee nama yaa'ani. Nama barbaadanii nama hidhatti nama azabuu baran. An urjii sitti himaa jira laal. Intala tana irraa kafala yoo jette irraa kafali. Duniyaa moo? Irraa kafala. Isiin bar tara lama tarta kallee namni waan namni godhaa bar tara lama berbere yeroo jalqabaa fuulna dibdee deebitee achee nyaachistee bar berbere jechuudha. Eeywa. Bakka siifata kallee nan bisinee. Siifi kaalit. San abdii gartee miyya akkasitti silaanii fi gartee yeroo san an numa qabte akka horitti yookaan akka re'ee. Akkasii siyaasa dirtee. Ani dhiis kaan ajjeesuun barbaanne ajjeeseetiin booda nuti si kaawaa. Yaa yoo du'e bargumaa kafalama maal taate. Lammaffaa itti haatee boodiisi. Akka jennaa adda si godhu. Lammaffaa gadi fiigee wayii daawwineesne tana dibdeen. Lammaffaa gadi akka isaan deebiin eedaati. Duuba beekee gaatii akkuma inni hanguma inni na godhe isa godhee beeke amma inni. Hanguma inni na azabeen isa azabeemi. Waraaneemi. Fedhu haa jiraatu. Fedhu haa du'u. Baramaan tana du'u jiraatu isaa rabbi beekaati yaani kaa gaggabii biraa deemnee nuti akkasii baafanne yaani yoo warri ollaan argee ammaan tana ni qabamne akka qabamne ni beektaami. Kanaafuu. Saniif horiin baani alhamdulillah kun ammas. Ani ilma dhiiraatimi. Ammaati. Ilma dhiiraatimi irraa baafadhe irraa kafaladhe. Kana booda irra deebi'ee jechuudha lubbuun isa baasa. Ati ammoo isii garaa lubbuu jirtu agarteemi. Dhaqiiti akka itti irraa kafalattu. Barbaadadhu irraa kafaladhu isiisan irraa. Anilleen guyyaa tokko jimaa numaa bitte. Dandaasiiti akka feete godhu. Isimo. Kafee godha. Tajima isi sidro mulatu jiraati. Goma isi sidro mulatu video kana bakka isin qabdu shufala kallee nam bisini barbare akka isin si godha chala itti guru. Ma guuturan isi dibaa. Har'a video kana keessa isi mana kiyyalleen geessu isi bakka namni takkan garre isi geesse tuman isi azzabeerra kafalachuudha ta'a.
namni mee waa'ee daa'ima na jalaa fuudhaa jedhanii wanni isaas jalaa nuti dhaluun beeknu namni ilmoo isaanii maaliif jalaa fuudha Namni ilmoo isaanii kan godhaa maal itti godhan ilmoo isaanii. nuti dhaluun beeknu hambaan namaa irraa dhaluun dhabe malee qaataan dhale sila isiin argiteemi eega isiin gara ilmootiin nu dhufte jechuudha Yeroo jalqabaa ni dubbanneewu jechuun inni akka hanjabaat akka dubbadeetiin jira dhugaadha. Ammoo erga isiin saniin dhuftee isiin san feete isiin san barbaadateemi mucaa isin jalumaa fuudheetiin garaa isii gugurata. Akka isiin miilaanii miti olkaatee deemuti jilbaa lafa rafiiduun isii godhata addunyaa. yaa urjii tatu ta ilmoo lashima ta ilmoodhaa agartee suutuma jennaati hanguma isiin si azabde sammee ati Baay'ee maal beekan daa'imni maal beekan dura isirraa kafaleetiin achiin booda mucaa isii sittaan. Isii masana isiin barbaree isiin achitti argiteemi ati funyaanitti keessa funyaan keessa kaa'e ilaala akka isiin nyaachisuun salphaadha beeki. Akka mene na qabde mene waa'ee nan duraan isiidhaaf jechuu qopheeffadhee taa'u jiru rabbios. Kana godhi siin jedhu gaafuma duniyaan si harka geette qofa akka itti raafatu situ beeku. Barsiifattu amma akkasin isii godha akkan isii godha hin juu bara nama gartee waa'een isii godhu ujumaan isii godheetuman. barate makuma isaan nu buusan gara haalaqa hoggu takka ilmootiyya fuudha narra waltaan jedhu hoggu takka mana kiyya seenaniiti mana cabsanii mana cabsanii Mana cabsuu duuban tolchinee hojjetu keessa. Mee nuti waan isaanii maal jennaan mana isaanii barbaanaan Asaaraa isa keenyatti deemne. Mana sun diinee. isaan wayi mana hidhaati ka jawaara nurraa guuranii sir Maalti nu qabanii mi jawaara jedhamu kana maali badii jawaara yaanii haati yookaan asattaaniituma dawwalatanii nama faan teestitti yaaman jechuudha. imeela kee jechuudha imeela keetii koodii imeela keetii wayi ittiin himte Ittiin himne maali eessa? yaani baanuu hin dandeenye paaswoordii keessa ittiin Waan takka hin beektu maal beekti telefoona tii qofa narraa fuutee harkaa qabdi. ansilaa Waan takka hin beektu. anduranuu maan qabutu jira Koodis hin beektu waan Kophee takka miilaatu hin hin beektu qabu waan jira. takka. an waan irraa fuudhanis hin qabu bakka itti na beekanis hin qabu sila amma isaaf maal dhaamaaf beeta nuti silaa akkuma isaan nu dhufanitti walirraa deeffanna beeta amma inni takka dura gadi bahemi walii akka isin agarre suuqa jimaa keessa an deddeemaa bakkummaan itti na arganu Suuqa jimaa maali namni hin jiru yookaan maallaqa nama kanatti namni namaa suuqa jimaa keessa deddeemte kun silaa waraanamee ciisaati eessatti dhufee si barbaadaa dhaquun duraan kana suuquu badan suuqa jimaa keessatti fageenya irraallee an yoo suuqa argite jimaa ganaa hundaa'u fageenya irraallee yoo argite abdii ijaarsa duniyaa qofa ofirraa eege malee kun siree irratti rafiifnee biraa dhufnee misira argite san ammoo akka akkas ambarna abbaa biree hundaa'u tokkichaan dhufe firraan dhorka isaan nama gurratanii yaanimi Laaboo mi'a usaa isaan dubbatanii gurbaa gaggabii biraa deemne gurbaa yoo lubbuun isaa dabarte. kun bayuu miti kunis waliin aba'u yoo feetetis yoo fedhe isaa miti kaan abdiin kaan uri gumaa naa kafala oo kuma lamaniin qaba naa kafala gumaa Kuma lama yaaboo kumni lama gumaa kafalteetti. niga mucaa laala kumni namaatu itti guddatte maal taatansa riyaal qarshiin takkaa'u itti guddatte isa sila humni la'aan niin qaba ni kannaan har'allee taani sooba keessini inni sooba gaafa dura akkasii si azabe san sumna sii kenna siin hin jenne Khalas, fidii dirqama- kan nyaatte siin jechuu jira dirqama seeranis lubbuu namaa baasu wayeja Doo jettee kuma isaa lameen ni fatte. qaba ni kanninaaf as garagalii du'a jettee isaa rifatte dantaadha abdiin kunis waliin haakutu namni gartee eega du'e booda boodaati Isaan oosa jechuun berbireen nama ajjeeste wayin najjeessu irraa deebiin isaan isaan akkuma akkasi berbiree saniin fuula akkas nagooti Yaa jettee abbaa, guyyaa waan sana isaan ajjeesuun barbaanne. waan isaan na godhan argitee miti akkuma addunyaa irratti akkasi Ati barbaaddan hin argine waan isaan na godhan nama lamaanii bar nama lamaan duuban na hidhanii harkaa miila na hidhaniiti dhufanii waan fedhan na godhan jechuudha barsila akkasitti azabuu qabna ilmi namaa akkamiin ani kanaadha yoom jedheer bakka takkatti akkasitti jirtee qalbii takkaan ciibsite malee an sila akkasitti azabee akka barbareen itti naqanii urjii godhan cufa wanni an diree gartee miti Yaqa. fedhaa jiraatu fedhaatu jedheeti yoo jiraatee natti deebi'e Mm. akka doottiin keessa kuchiisaa jechuudha yoo inni ammoo tuqa garaa maan dhayin maa garaan dhayinati. gara takkatti hin dhawri an bakka hundaan dhawuu Akkasumatti garaa dheetuman marimaan isaanii facaasu. an dureen gara yeroo san dureen bakka akkasi hundaan garaa dhawuu fayyadee akka akkas siiranii Akka inni ilmoo diinee dhiiraa. waan jarjareeti morma dire malee an dureen bakka hundaan dhahee waliin ga'u fayyadu Morma dirree baras dirree gura kana gubbaa akka dirree. nagarra yooran bari isaan hin waraanu malee bakka waraanee hin beekne isaan bar bakka gartee mul'annee nu godhan jira nuti bar bakka mul'atutti diru jirraame isaan bakka mul'annee nu miidhu na jiran bobeessee dhiisee na an bakka bobeessee tan hundaa isaan marrame kana doon akkaan hin dhalle fiiqa wayin an bisani niin fuudhaadhaa paatuun jeuni awoo niin fuudhaadhaa paatuun jeuni ammaan tana gaa rabbi na ummanni yoo baase si qabe hirraa isiin qabu obboleessa kee wallahi ummanni yoo ummata ofirraa dhaabu malee wanni isaa baga jirtee ajjeeftee wallahi baga jirtee qiyyaasa osoo kutee irra filadhaa yoo isa Bagati. saayibummaa wallaalee isa waan amma abdii toofe abdii kaan Jaarsa duniyaa. jaarsa duniyaa sana isaa toofe sun kophaadhaami Isaa bara cidhaan na- laa deemuutiin irraa baasan irraa baasan isaa akkaan Sinis dhalle yaani inni dhiira kaayesan bari sinima irraa kafala silattu. eewaa bar amma nu kasiin jechuu jiru Aaddi tokko silaa rafiftanii mee akka nama rafee goone biraa deemne sanis taansanii akka gootanii sittu beeka kaayaa fi isin irratti hin dhiisamu. sanurratti dhiisitee tumaarraa baafadhu isii dhala nu Duniyaa siin moo gubatu duniyaa irraa jiraati kafala yaa fi dhaabbadhaa isin akkanumatti laa keessumaa tura. bar nuti siin Duniyaa gubatu nuti malee. har'a yeroo mara laala yeroo mara hin Kaan dhaadatta yeroo mara hin dhaadatta irraa kafaladha akka isii godha akka isii godha Mm. godhi Kaan nu nuti barsiisi godhu. guyyaa takka maali Samaa taate Deebii booda tokko barsiisa keessa qalbii ta'uu takkaan malee ceeffamu, gabbee galma biramaa jiraate. gabbee mana isaaniitti.
ربنا تجينا بس أكلنا نسيبه ولا تاو سلا قرصتيس أكان سيقول تاو أكان سيقول تاو تدي اتساعدي بستو أما إيه سنة قرتي أنا سنة قرتي ما نخي جندكم ما نخي جرب ما نخي وينك ما نخي جسندكم ما نبقى هون تجري يا أخي خلاص ما نسيت إنكلاين akkatti isaan irraa kafalan ammoo nuti beekaa jechuudha. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya akkuma isin beektan jechuudha. Har'a gammachuu fi aariin illee osuma walitti jirtu jechuudha. Akkasumatti dhufne jechuudha. Salaamtaatti dhaamsa yoo qabaatte. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.